He rā whakanui I te aroha me te whakanaminamitanga. Engari tera tetahi whakangahau I tū I te rā aroha o te ao I huri I te pai ki te kino rawa atu. Kotahi te tane I mate. Kua hāmenetia he wahine e toru te kau ngātau mo te kohuru I taua tāne, ka tū ia ki mua I te ororo o te kōti a kua nei. Kei tūranganui a kiwa a Irena Smith, nāna tēnei pūrongo. E haere tonu ana ngā tirotiro a ngā pirihimana ki te whare I Wirohiai a Lawrence Te Pā Moon I mate rā I tōna taenga atu ki te hohi pera I te pō o te tūrei. Ko tana wahine e whakapaiti ana nā naia I kōhuru. And I knew it was going to happen, and the parents I was just talking to, that yes, it had to happen one day. It could have been him or her. Nō nā tahi rā I tai mai ai ngā pirihimana ki te whare nei te rongo kua Wirohia te tinana o tētahi. Engari ko tētahi o ngā whānau e noho pā tatana te tuatahi kia tai mai. I was putting my kids down to sleep, and all I heard was screaming coming towards my door. I got up, went to go and attend the situation, saw my bray line on the ground, ran back, got a phone, rang up the ambulance, come back, try to settle the situation. The ambulance were telling me, calm down, calm down. I was calming down and they'd apply more cloths, and then I was applying more cloths, giving it to my missus. Engari ko te takarua o te tai mai o te waka turoro, te pauri nui. Half an hour of blood gushing. It was a massacre. E ai ki te whānau o te wahine o Lawrence ko te tikanga o te pāti I konei te tūrei hei whakanui ke I te rā o Valentine's. Engari ko te matenga o tētai ke te mutunga mai. The Valentine's party went wrong. Ko te pauri o te whānau, mōhio tonu rātau kaore te tino pakari te noho tahi a Lawrence me tana wahine. So yeah, everyone knows, even the parents know, and I know they always scrapping every week, so just a matter of time things, one of these things will happen. But it should have been stopped a long time ago. We love you, girl, we're here. I tai mai ngā whānau o te wahine whakapaiti ana nāna te mahi kohuru ki te kōti I te rānei, engari ki haia I tai mai. I tēnei wā kei te mauhere tia te wahine whakapaiti ana nāna te mahi kohuru I a Lawrence Te Pā Moon. Hei tā ngā pirihimana ko te tikanga ka tūia ki mua I te aroaro o te kōti, a pōpō a tera wiki rānei. Kei te tatari ngā whānau e rua ke whakahokia mai te tū pāpaku kia tangihia, kia mutu rā ngā mahi tirotiro I te papa I oia. Irena Smith, te kare.